Haj Muhammad Salih Bourso, comme membre du secrétariat préfectoral affaires religieuses. Aray Fahim, il a dit Kadi El Haj Ahmadou Bayilo Ba. Aray Wanogelo de nom, et donc Kadi comme membre du secrétariat préfectoral affaires religieuses. Aray Fahim, il a dit délégation Ning Owen Boyou de l'O, Ramadan Ba, secrétaire administratif affaires religieuses. Alors, il y a donc à délégation, Béon Ben Filman de l'O, qui me marqué Issa Diallo. Issa Diawbe Ba. Alors, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, Néoui, Yogyou Ba. Ay programme di buy waɗama fi Sénégal katuɗal ga eɗen yaafino e moɗon aɗa noon si tawi woni programme arano wawaka respectede ko tawde charge ji ɗin hino ɗuuɗi e hoore mawɓe men ɓen ɗo aɗa wano gelowde noon so ɓe seediki kamen ga haray mo kala no faala yoɓe yewtu kam joni noon ko kamɓe ɗum haray ko ma tigi tigi on ɓe artora nokku ko ɓe sakkitora nokku donc haray so tawi woni intiniɓe ga haray ko fewde o saahi ɗo woni koɓe hetti non haray joni wattay micro on e sokkede maɓɓe e hiwroɓira jama salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ولنم يأخذ البريزان أن تعمق بعد ذلك يربي تولي الربي عليكم نقول كانوا إمام موسى بدون إمام راتبهم كجولي من منيره عليكم ولدي لهم كانوا karama ko ɓooyi kamɓe woni deuxiéme imam o ka fulɓe menere ɗo kadi haɗa iɓe wonde e ɗon kadi e kañum maître amadou jonte en ko bappiraɓe kañum jaani ba mo Allah waɗi sabu waɗani ndugal ngal ɗo ɓe wondi ɗon kadi Ustaz Yantullahi ɓeno kay kadi ko musidɓe men moko baɓe wonɓe ka horo meñere ɗo haray ɓe woni ɗo kadi e suka men no ko makiri ɗo no meñere ɗo mo yera
hewdi irritanudemmo haqqe makko haqqe makko wonɗo e hoore meɗen ɗon ko yen rewmo kanko tun laɓɓinanemo deweɗen haray shirkanali hoore mum kono mo waɗi ko moƴƴi kadi no haani jarnede ko moƴƴi o du'ane ɓay si tawi ko ella o waɗi o felete yen tori allahu subhanahu wa ta'ala ka ndi jawdi iwi ɗon ɗum ɗo waɗa yo allahu lontin ko ɓuri moƴƴude yo allah ɓeydu ndi jawdi yo allah jaɓu sadaka o Allah wurnutuno kurde ɗo wurtina nde gandal e diina e jawdi e ɓantal e ɓuttu haray en weltanike karamakojo kadi wonɗo e janginande en ka markas men ɗo ka duɗal ɗo jangina sukaɓe ɓen e kala faalaɓe jangude haysi on tigi towni duuɓi andi gandal alaka on tigi hewta inne hande kadi kanko ɓuri jangugol sinara haqqille sottu komo haqqille mum sotti tun woni kanko emo yaafafi jangugol kono luttuɗo fiyonti nawyi hatta o janga no waɗɗimo yo jangu ko anda ko fiyonti no jangi kadi so heɓi ka o ɓeyda ɗum hani ɓeydugol ray e jarni suka wonɗo e janginde ɗo on e weltanike moƴƴi ko yo ɓeydu wakkilare ɓay hay hunde ala ko heɓorta ni en jarni en weltanike kadi fayɓe wonɓe jangude ga ɓen ɓe wakkilagol ɓe jokka jangugol ɓe acca puydan e sama kala ɓe ŋatoɓe tamo e jande nden ko jangugol ngol ko ɗum ɗon woni fi moƴƴereji aduna ɗin e lahara ɗin mo faalama heɓgol aduna welɗo ɓuttuɗo tedduɗo yo jangu mo faalama heɓugol lahara ɓuttuɗo daɗal malal yo jangu mo faalama heɓugol ɗiɗi ɗino yo jangu ko gandangal addata ɗum ɗon fof العلم يرفع بيت لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف غندال توناي سودو بانتادو hara a yaari tugale ko honɗum tambi suudu ɗum kono hara ndu towi hara ndu ɓanti yimɓe no teddira sabu gandal sabu gando funti e maɓɓe yimɓe no yanira kadi si tawi gandal ngal ɗuytike ka maɓɓe no woodi cuuɗi goo hari ɗi hitti hari ɗi teddi hari ko hormorteeɗi kono yanino hande inne ka kaari en no winno ɗo hande hunde ala ɗon ɓay kaari en maayi fusi ala ɗon hande sa yahi ɗon anditata hari ko ka wuggante kaka wofete kaka daakete ɓe garay ɓen fof koye wakkilu janginen fayɓe ɓen e weltanike nokkure wernude ngal duɗal ɗo ɓay si tawino ɓe jaɓano ngal wona ɗo ngal wonatano wonde ɗa heɓa possibilité ji ɗin fuu tawa ko leydi ma a soodu leydi ndin tawa ko ɗon hoɗuɗa eɓɓa waɗugol goɗɗum wonɓe ɗon ɓen na gasata few yange ha ronka lutta kus node nokkeli goo suwa ko juulirɗe ma ko duɗe no darna ronka udditede joldama ƴawrama on ko arande weltani mawɓe ɓen ɗo eɗen andi e yimɓe men ɓen ko yimɓe diina ko yimɓe yiɗuɓe diina
yangantoɓe diina, weltoroɓe diina, weltoroɓe karamokoɓe diina. haray en jarniɓe weltaniki ɓe moƴƴi. duɗal ngal ɗo ko duɗal meɗen julɗo tentini siku wiyama ko karamokojo, kala ka ari o tawi no jange hara himo welti mo andi ɗon ko ngesa makko, o andi ɓe addoɓe marchandise ji ara ko importowo kanko woni addowo ko ɓuri ɗurde ko détaillant men ko yaw ƴette e juuɗe makko. kala ka o yahi o yi goɗɗo no yeeya marchandise mum makko ara mo welti, parce que mo andi kanko o marchine joni. kono jogii musidɓe wonɓe Sénégal ɗo, kamɓe hiɓe jeeyaɓe ɓuroɓe addude fruit ji ɗin e nder Sénégal. mo jogii magasin ji mum ni e to, kono ɓe wato si ɓe ari ka laawol yeeyoɓe ka laawol jogii ɓe doga jokka otoje yeeya ɓe soodanayɓe ɓayde kono yogi wi to koyon nokku tun na yon soodu ko kono jeeyi kono soodanto ɓeyna si ɓe marsini min marsina, ko si ɓe marsini si min marsina. sina aɗo si kalike arayni embouteillage ha hewtata min addata, ko sino feƴƴude ko noon si min addi. kala mo koƴo kadi ko noon way, kala ka yiiɗa duɗal andu ɗon o marchandise uma woni e yeeyede ɗon. haray ɓe welti moƴƴi en jarni, hay sen heɓaali ko tambore, en heɓaali ko financire, ma en heɓaali tan argol tawta ɓe gaa ɗumanno konno en anndu. haray en welti ka ɓernde hiɗen du'aade kadi. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓanta fi duɗal ngal, ɓanta wi wonɓe gaa ɓen jannginoɓe ɓen e taaliba ɓen fof e wonɓe financude ɓen e wernoɓe wonɓe tambitade e yiɗoɓe fof. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en kurkantoɓe ka diina ɗo, wakkilo ɗen jange gandal ngal ko bee maggal. gorko wo suddiɗo wo payku e mawɗo fof no haani janngugol. nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o makani en ɗum ka andingol en wonde gandal ngal ko fii fof no waɗɗi fof. o maki talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. ɗaɓɓugol gandal ko farilla e hoore kala julɗo. gandal ko tawata si a andali ɗum ɗo diina ma kan sellata, haray andugol ɗum ɗon no waɗɗi. ɓe inni ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu. ko tawata ko farli ma kon a wawata wadde ɗum si a andali ɗum ɗa ele no waɗɗima waɗugol ko farli ma kon, haray etagol anda no ɗum waɗirte noon woni farilla e hoorema. wakkilo ɗe jangen Allah waɗi joni e moƴƴere makko e teddungal makko e ɓural makko, Allah waɗi karamokoɓen no ɗuuɗi. Allah waɗi kadi defte ko jangire no woodi. minen fewde koɓen fuɗɗuno jangude haalen to wat defte ɗuuɗa. sa innanoma ya addu ar risala a jindano ko neeɓi seeɓa ar risala. hari menen ley ga fayda karamokoɓe ala, ko si woni neeɓi ɓe inna awa saykuɓe no seenade ɓe yiwde sagale ma ɓe yiwde kula awa ɗen ɗo balɗe fof haren no mooɓa no giɗi ne. si ɓe ari fayda ɓe janginta ɓe hewata wajagol ko du'agol, ko aro meɗen ɗo mi du'a ɓe jonna du'a ɓe hoota. joni noon Allah waɗi kayaɗa wo karamokojo no woodi, defte no woodi, kala deftere nde faalaɗa. hay ka téléphone ma ɗa wawi cippinde defte ɗen no faaliraɗa o. sa hay ka play store a cippine defte ɗe faalɗa o. moodi ande mo jangali si Allah landoyke mo ko honɗum hayno janga ko honno mo jaaboto. ko wigol misali no min ɗum na haaju annu jangugol dina na haccitande am, mi waɗano ka programme jam kono ɗum tumo jaaboto tawa ko goonga ɗon leara mi sikka ɗum o yaltira e ɗon noon tum. idan a wakke ɓe jange Allah waɗi ɓe sukaɓen ɓe ƴogoyi ɓe addi laaɓuɗam ɓe ari ha ka men fo yo wakkilo janga. mawɓe ɓen wo duhiɓe suddiɓe sewɓe fopp yo janga.
tawi oɗo ko paykon ni ko gorejo tanirawo an ko gorejo ɓiɗɗo an o menen ko menen jomboyno nene makko ko menen waɗɗum ɗo ko min waɗɗum ɗa ɓa joni si tawi ko ka médecine ko ɗum o yano janngoy o yahi joni o janngoy Canada lekki ɓuuri o andi no ɓuuri ñawdirte o addi lekkele o inni he mi yoɓinta consultation yoɓatake lekkele yoɓatake artum an adda nawnare ma nde hay goto innata o ɓay ko goro ɓiɗɗo anni mi yata awa o ñawdanmi si tawi a jogii nawnare a yeytama wonde on no wawi ñawde nden nawnare himo jogii lekki o yoɓinta wallahi a yahay so inni ɓortoto ummanga ɓortoto so wi turo a turoto so wi laafu ɗengal a laafa e ɗengal so wi ɗojjo a ɗojjay so wi potndir koyɗe nga potndiray haraɗa welti kadi so windi lekki o jonni so windi o jonnima ordonnance a soodoye so o jonnima lekki a ƴetta so haɗima goɗɗo a watta hayso ɓeyguma wi jarbani ɗum a waraylan ay anda docteur no ini ɗo toganimi ɗum jonno anti waɗay ko Allah togani ɗum hara hakkitande mum ala kono joni si tawi docteur in ɗum ɗo mawɓe so ñaami ɗum ɗo tongo ma yeygoy ma nawnanne ɓeydoto so ɓeyguma waɗoyi ɗum ya ñaamu ɗum aray ko kanko bonni dewgal ngal tan joni noon ka dina kan ayne no o ko pay kon ni menen ko ni menen ko nene makko ko menen jomboyno nene makko addi ɗo ɗum ɗo haray koye wakkiɗo jangge kala ka heɓata gandal wakkiɗo ƴetta gandal ngal o yaafoto haray mi feƴƴina micro mi juuɗe ɗimmoɓe amen ɗo Alaji Masalu en ɗo ko kamɓe woni duwayenɓe ɓen ka men ɗo fi andugol nde deftere Allah e sunnallahi sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ferti terrain o aray wooda ko ɓe makani hen seeɗa so tawi ɓe jonnay docteur Aboubacry ɗo hara koko raɓɓini komin fokkude ɓe gasa komin hooteɓe ni kono akiri ko yaafoto jasakumullah khairan assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah yetande mawɓe meɗen ɓen e nokkure pottangal ɓey kala waɗugo e hunde sifa nde ɗo hunde ko pottangal tawari hina ɗum wonata hay on jarnama on weltorama on weltanama e ɗeɗo golle men hay kala hen ko waɗi ɗum ɗo ni haray o walli en o walli sala makko komo walli enen kadi ɓayi ɗon faalare taw haray min jarni mawɓe fayɓe ɓen ɓeniraɓe ɓen sukaaɓe ɓen organisme ɓe karamkoɓe inchallah koye goto ka ɓerɗe haray watte ko gongol SOKJ docteur Aboubacry Diallo maka a dernier on tuma waɗi ɗen gongol SOKJ alaji ramadan alaji Ahmad Baydo e hommana inchallah hayne jarnimo yetturi o feddani toon assalamu aleykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيبة جلبة تدبة كرمكوبة إنني رابة مفهوم ودم سلمنامة ونجرنامة إن يتي الله سبحانه وتعالى نونان بين فتقول لندو إننا كوري ماكو نديو هيدي نديو ويلتوري nokkure ka dina jangete ka fi Allah wolete ka fi nde defte Allah subhanahu wa ta'ala ka fi mun kipa ka fi mun toppita yalla windan en ɗum ɗo baraji hewɗi arkisa en kadi tabbutugolle muɗum waynana en pay koye e sukaɓe fof wawgol ɗum ɗo bismillahi ta'ala haray ko toɓɓere wotere pet mi ɓeytota maɗum mi mari komi yewtana ɓeydotugo nafoore ɗeeduɗe wonde ka koɗoli ga ka sera cae seeɗa tawajude nawano ko nakiri nawano ko centre ji woni sen wattanali hiila ko falanoɗen atto duuɓi heewɗi ko mawɓe meɗen ɗaɓɓuno ha heɓano
heɓanoki fewndo maɓɓe ɗum ɗo newike fewndo meɗen enen ɗo koye pay koye wonkoye jandude ɗo koye duuɓi 7 duuɓi 10 duuɓi 5 koye ɗo hay kotiraɓe makkoye on heɓano ɗum ɗo ya heɓu ɗuɗal tawa joni a janngay ka deftere jannga ka alluwal jannga ka tableau jannga haala leydi ndi wano français on jannga arabe on hiya piiwoy koye fof jannga falja heɓa faljitoma ɗum hara ɗum wonali ha ñande nawyuɗa si faljiteɗa andi no waɗi palje goɗɗo no hunjo qur'an taw ko embere ko karoko makko wawi komo jangi ɗo wona ɗo wa duuɓi 10 e goɗɗum ko so yawoy nokku goo o janngoyi to ma fottoyama ka janngete mo ɓeyo janngo heɗe wiye a qur'ana kaari on ɗon mo laaɓa ma o sella minene noon wiye ɓenna ngal diwal ɗo ko kaari en ɓuri laɓɓinde alqur'ana ma ɓuri sellinde joni noon enen ɗo ɗum ɗo heɓike newike en tori Allah wota ɗum ɗo wonu hujja e hoore meɗen sabu hande kadi ganto ala wiigol min mi ala kotirawo ko nakiri mi ala toon bappa mi ala kaw mi ala siɗɗo joni ari yaka nder ɗo ma sa faala janngay ɗo waala ɗo juula ɗo fof jaɓe ange wonɗo ko nakiri ala ko sertoto ngay fus kala ko jannga ko nakiri janngete ɗo defte ɗen ko goote ko janngete kon ko gootum tableauji ɗi fof ko ɓaleeji lakareji ɗen fof ko daneeje kon ɗum serti jannoɓe ɓen toon e jannoɓe ɗo fof ko jannuɗo ɗum ɗo newiki so yiltitike ɓaawo seeɗa hari hay collège ka lekkol français hari ala ko a seppuɗo yaha ka woɗɗiti seɓoya collège joni yahi ha lycée je ɓiki lekkoji fof newiki haray welsindagol si kadi piiji ɗo ko defugol hoore muɗum ni se ñande tawi ni se nafata on tigi ni se taw ka anna ɗo so janɗoyi feƴƴi ka o marɗon tan fijo janngo yilto kadi ñande o lanjetoya o niisa kadi hanno o wakkilo pelliti ɗum ɗo waɗi haqa makko aray heɓugol len ɗum ɗo waɓe karama koɓe ɗo seeno haaga weltanagol en jarna en ƴewto anda sino toppita sino yeyno haaniri noon wallahi ɗum ɗo ko ɓural ko malore jande nde ganda kon to haaɗi ko ɓuri hewde kon noon ɓen nayi marɗo hunde nden on naftortande ɓen nayi kiidi ko lekki kono ñawdo tan ɓayno ɓatti hoɗo ngon a yata e nokku yalde tun tawa kiidiki no waali ɗon ɓayno ɓatti tertoɗa ɗon karmo koɓe meɗen ɓen ko enen jeyɓe ko gaaɓe jeeya hiɓe aani fi men ɓe toppitaɗe fi ɓe wakkilaɗe ɓiiji buyi hande ɗe mari ko hoɓɓe ko jogitaki e dude e jangeteɗo aray ko tori ɗen ko wakkilagol toppito dude ɗen toppito janno ɓen fiiɓe waaw jannugo sen dangike jannowo on o woni o janni payi koye ɗiɗo e petti haray en perdaali ni dankoɗen mo kanko jannowo on e ɓeygure makko nden fof hayso ɓe 10 fii o jannan en ɗiɗo petti hoɗo kala ɗiɗo petti haray en perdaali nafere kan noon sen dankimo kanko tun no gasa wonno kanko tun e ɓeygu makko fii o jannan en payi koye jeloy ha kaari o en happata wiyen ko 10 ko nogay arɗo o fiinaymo ka arɗo o windanaymo payi ko tan ko ene windanelamo en no windantamo harema fore ɓeɓuɗen aray jama yo watta hila dankoɗen karmukoɓen dankoɗen jannoɓen dankoɗen paykoy ko dankoɗen ka jangeteɗo ko ɓey waɗi ko mari feere kon no gasa Allah hokkama ɓuttu ɓernde e cellal e tawfiq e programme ji maɗin fof fii hiɗa hiɗi nokkure ko ɓurana jangete fii hiɗa wallitade fii hiya tambiti fii hiɗa sali wota ɗon yeeɓo wota ɗon bonne wota ɗon lañce janngugol ka jande waɗete na jannowon tun ina jangoɓen tun ko jannowon e jangoɓen e accoɓe ɓen kadi ɓe wona sabu fiyo yende nden yaaru yeeso ɓen noon kadi marrol jano ɓen noon ko enen population hedditiɓen koɗoloy koy wallugol fotte koye pay ko yurmina koye encourage jannowon sensibilité ima pay koye fuu mo ɓey waɗu ko wawi ko ɗum ɗo ko nafoore hoɗo gonni sen waɗi ɗum e malete en naftoroyay en niisoyta e woni e yimɓe weltoroyɓe ɗum ɗo inchallahu taala Allah danne wadde Qur'an ɗum ɗo haray ɓe daro walla ɗo wa hada
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. joni aray konngol goto no fala ɓeyde ɗo ko raɓɓe ɗi aray ko ɓe musidɓe meɗen ɓe Allah moƴƴi e meɗen no wallitade e dule Alhaji Amadou Baylo ɗo wona ngal ɗo wona ngala to ɗen andi ka maɓɓe ɗo koɓe woni e wakkilade ton kon neɗɗo kelluɗo e la heɓde min toro on onon ɓe men tawi ɗo ɓe yon tamboɓe piiɗo fof ko ɓuri mettude hedde taw ko yiɗalngol immo mum yiɗalngol yimɓe ɓen ko yiɗani hoore mum kon ɓen no wakkilani en ɓe yanganaten ɓe wakkili jawle maɓɓe nden ɓe accani en e mum ɓe encourage den ɓe yeɓude jawle maɓɓe fiyo en janngo mi jeeji on ɓeyden wakkilade wallito ɗen ɓe yerko marɗen feere kon enen kadi Alaji Ramadana min wolta hiɗon ɗo yiɓe ɗo iɗon anndi koyeɓe ala ko ɓe cukkaki ton mahen ɗo mahen ɗo mahen ɗo ko matu mahi ko ɗum tawi ala ko min waawi ko ma men seeno men tawa on min jarna on min weltora on aray ko ɗum tumbi falno anndi tunde on ɓaymo hewti ka maɓɓe dow ɗo o anday wallahi e nder duuɓi seeɗaji haray en heɓi ɓeɗen naɓira kala ka faala ɗen jannguɓe Allah ɓeydan en wallude en Allah en jogodiri mum ɓe waɗa ko wawi ko inchallah o yaafata bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray fayda tigi tigi on ɗuuɗa yewtere komi wawata yewtude ɗo fi honɗum ko makete kon fof makama yer attiɓe lan ƴettude micro on ɓe maki ko makete kon fof haray ko hunde wotere mi andintinta ko yo en weltano Allah subhanahu wa ta'ala jarnen ɓe karamokoɓe wonɓe e senade kamen ɗo ɓe itta majjere e men ɓe waɗa gandal e men ɗum weltano Allah subhanahu wa ta'ala du'anuɗen weltanuɗen ɓe fota ɓe ɓe tinuɗon no seeni ɗo iɗon geli haray mo ɓe kam mum nde tawno ɓeɗo ko terimele jeeya haray no wayi wasi hittugol ngol no fanɗi seeɗa kono haray kala ndema wonɓe darde ka réseau sociaux haray ɓe alaka ala e seenade ɓe mara tan haray yer ko tawata kadi retardi seenagol ɓe ko hanki haldano haray jama on yaafoto wona salare ko tan jiɗi tawi hino ɓuri ɓe mo ɓe ko maɓe hewta kam mum jonon ko kamɓe kala mo docteur hewtali kam mum o ayi wati hay hunde waɗaka joni noon haray ko ma sende mo ɓe heɓa seeɗa tan on ƴette seeɗa ha ko ɗum waɗi si tawi ko hande woni ko waati lam ɓuri tañinade siko hankinunde tawno fof ino heɓili wonani tawrayno ɗe kono machallah haray en weltanike seeniɓe ɓen fota haray toɓɓere ɗimmere komi wattata ɗon ko ngal ɗo duɗal udditama ɗo ko e inde dina islam e ka tawata jangete qala allahu taala e sunnatu rasulu sallallahu alayhi wa sallam koye en weltu haray honɗum woni komi wattata ka tata ɗum ko hino duhiɓe ɓen e hino mawɓe ɓen e hino suddiɓe ɓen e hino ɓen fayɓe jangoɓe ɓen si ngal ɗo duɗal darnama ɗo karamokoɓe heɓike kono jangoɓe heɓaki haray ko suudu darna innama ko lekkol wosi lekkolɓe ɓen hino ton siɗan haray ko suudu hiɗen toro mawɓe ɓen ka duhiɓe e suddiɓe ɓen yumma fayɓe ɓen yoɓe accutu fayɓe ɓen ɓe janga haray wona ɗo kono nokkeli go wano telenkamen to hino woodi ko tawata hino domini fewndo ɗo jangugol ngol on yiyay pay kun duuɓi 5 kun duuɓi 6 fewndo ka tawata hay hunde ala ko wawata gaynude sina gandal tawa on ɗon ko métier wona e naɓede oɗo ko kolowo pine oɗo ko karuler
tawa hay birkire oɗo ko ɓantowo suudu tawa birkire wata ɓantude acciten fayɓe ɓen ɓe janga ɓen tornira fi sabilillah mawɓe ɓen acciten fayɓe ɓen ɓe janga e fewndo ka fewniɗen ɗo kalandema si tawi woni mawɗo maɗum mawɓe ɓen fayɓe ɓe ɓe jibini ɓen ɓe naadiɓe ka jangeteɗon ka qur'an jangeteɗon maka école franco arabe wona e jangede ara fof no jangidede ɗon si tawi woni ɓe jangali ɗon ɓe ŋatay hondu ilandema ka wonɗen ɗo ma ɓawɗo seeɗa ha aduna on lanna kala mo jangali wo taw innu wonde himo wikka wonde himo aña wonde ala kay jonnede konngol si tawi noon hiɗen faala ɗum janden fayɓe ɓen yo mawɓe ɓen jangu yo fayɓe ɓen jangu joni si tawi mawɓe ɓen ƴetten ɗo misal ɓurɗo towde duuɓi ka hoɗo ɗo hay simo andi mi wawi wadde da'awa haray mo andi ko wona e jangede kon o ɓatto si ɓeya falji wonɓe jangude ɓen o fallita ɓe kono wona koye jangude o woni duɗal ngal heeway haray mi ala ɗuɗɗinde yewtugol ka karama koɓe tum woni haray on yaafoto si tawi woni barmini haray on yaafoto jaati wano ka hoɗo ɗo sonnajo an arano on ko ɗo o iwi kanko jaaliba ɓeygo an ko yaaye makko haray ko esiraɓe amen woni ɗo haray ɓe yaafoto si tawi woni konngol yani e hoore maɓɓe ko tata hawranaɓe haray ko yiɗugol tum fi diina kan no marsira fi fayɓe ɓen no jangira haray ko ɗum woni komi yewtiɗi konnguɗi haray jamam acci ay baraji allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam joni haray en wattay micro on e juuɗe imam ratib nokkure nden ɗo ɓe du'ano en e wayno ɗen haray imam Moussa aray Ustaz Mouhamadou ɓooyi maki aray no wodi ko ɓe ɓeydata ɗo ko raɓɓiɗi arana ko juuti hay seeɗa si waɗen duwa o inchallah tangon noon ɓe maki aray awa newnanen ɓe aray en ala jonnude hannde kadi ay alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aray ala o ko ɓeyden ɗo e junnugol aray sina en weltike en weltanike allah subhanahu wa ta'ala neminirɗo en ka ɗo diina islam o newnani en kadi ɓeeɗo hoɓɓe tedduɓe seyni ka meɗen ɗo aray en weltike fota en jarniɓe yo allah subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe ko ɓuri e moƴƴude wondude enen seymi ɗewɓen fof yo allah hokke en mbaraji ɗin yo allah subhanahu wa ta'ala hawtite en kaali jannaji makko ɓurɗi e towdi allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa sallallahu barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi tahirin ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.